daripada chatting, mending ngobrol aja. Nanti mau apa dulu? Udah masih nanya nih mau ya. Lain, lamun ditilik-tilik, budaya Sunda bikin kali bikin ya. Cik, gue tinggali zaman tua di mana? Sok beda zaman baheula. Nah, gitu beda nak. Sok gue tinggali bulan zaman tua di agama. Karena budaya Sunda teh asa mas tengah handaan, mas era gitu. Nah, contohnya, ih, bapak anak bulan detik tehnya, pas saya kasih nanti sok aluni di lapangan A, namanya.